بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون دسبار کی تفوسون کی را خلق عن النبأ العظیم تفوسون کی را خبر عظیم شان الذی هم فیہ مختلفون آغا خبر چیدی پائے کی اختلاف کو ان کی کلا سیعلمون ایچرے دا تساؤل نلے پکار زردے دی تو پتو لگی ثم کلا سیعلمون بیامی شرے دا اختلاف نلے پکار زردے دی تو پتو لگی علم نجعل الارض مہادا آئین دا گزولے من دازمکا غوڑے دلیم والجبالا تادا غرن میخون دائیم وخلقناکم ازواجا و پیدا کرے من تاسو جوڑے یا قسمنا وجعلنا نومکم صباتا او گزولے من استاسو خوب لرا آرام وجعلنا اللیل لباسا اگر ظلم اشپا جاما وجعلنا النهار معاشا اگر ظلم وقت طلب کولو در رزق وبنینا فوقکم سبعا شدادا ایوکڑے من استاسو دپاسا وہ اسماننا مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا اگر ظلم پد اسمانوں کے چراغ دیر بلیدن کے وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا اراورولی منگا ددرنو ورزنا وبوشدیر رابئی لنخرج به حبا ونباتا دیر پارا چروبا سوپدی وبو دانی او بوٹی وجنات الفافا وباغنا گن ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا وقت فیصلی دے وقت مقرر کرے شوے یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا وکمر ششپیلے کے بوشی بشپیلے کے نورازی رازے بتا سو ڈلے ڈلے وفتحت السماء فکانت ابوابا اور پراون شیشی اسماننا شبا دروازے وسیرت الجبال فکانت سرابا اروان بکڑشی غرونا ننش بشی پشاندر سراب ان جہنم کانت مرصادا یقیناً جہنم دے انتظار کولو للطاغین مآبا دپارا د سرکشانو دے زید وردلو لابسین فیہا احقابا وہ سوادی پائے کے بیشمار زمانے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبسکی دی پائے کی یخنیون رسکل سشے الا حمیما وغساقا مگر یشید لیوبو وین زوید زخمیانو جزاء وفاقا دا بدلدا برابر دی دا عملن سرام انہم کانوا لا یرجون حسابا یقیناً دے خلقو امیدن لراقدین لرلد حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا اور تکذیب کو زم دایتنوں نے تکذیب وکل شیء احصیناہ کتابا اور ہر شیر آگے رکڑے منگائل رپلی کلو سرام فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نو سکے عذاب نزیاتی کو منتاصل را مگر عذاب
ان للمتقین مفازا یقیناً متقیان لرا زید کامیاب ہے حدائق و اعنابا باغون دی و انگر دی و کواعب اطرابا اختار سنو والا زنانا امزولیم و کاسن دہاقا و کاسی دی ڈکی ڈکیم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبوری دی پائے کے بے فیدی خبروں نہ تکذیب جزاء من ربک عطاء حسابا دا بدل ساد رب دا طرفنا او بخشش دے حساب انڈیر رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب دا اسمانوں دزمکے و دمین دے رحمان ذات دے اختیار بند لری دا خلق دا غسرا دا خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فاور شوب دیگی روح او ملائک صفونا صفونا خبر بنشی گولے مگر آسو چی اجازت ورکی آغت رحمان ذات ویلی حق خبران ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دعوت دا یقینی نسوک جغاری او دن سی اخبر رب طرف تلار دور تلو انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا من یردر کرتا استد عذاب من دینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا اگر سے ابینی ہر انسان حق عمل چی مخیلے گلی لا سنو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اوائی با کافر ہے ارمان دے زخورے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پائے ملائکو کہ پسختے سر راکا گی روح دا کافرانوں بسختے والناشطات نشتا قسم دے پائے ملائکو چپران دی غٹا دروح دا مومنانوں پاسانتیا والصابحات صبحا قسم دے پائے ملائکو چی لمبوئی پمند اسمان مککی لمبو وحل فالصابقات سبقا یا قسم دے پائے ملائکو چڑوانے کی حکم دا اللہ تا پڑوانے کے دلو فالمدبرات امران یا قسم دے پائے ملائکو چی تدبیر کی دا کارون چلاو تسپار لیویم یوم ترجف الراجفا فارد چی ابج رقیگی رقیدن کے تطبوح الرادفا رابشی اور پسی سمدستی راتن کے قلوب یوم ایزن واجفا سزون با بدوخ کے تختیدن کی رقبل زینام ابصارها خاشعا استرگیدا خاندان دائبا ذلیلین یقولون انا لمردودون فی الحافران دیبو ای آئے منبا واپس کریشو اولنی حالت دام ایزا کننا عظاما نخران آئے کل چشو منگا اڈو کی زارم قالوا تلك اذن کرۃ خاسرہ دیوی دا خدا کی دا واپسی تاوانی فانما هي زجرۃ واحدہ یقینا دا دے اوش پیلے او سخت آواز دے یوم فاذا هم بالساہرہ دا کی داخل بٹول پ میدان کی حل اتاک حدیث موسی یقینا ناغلے تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى کلچ آواز ورکاغت رب دا وادی پاک کی چتوانو یوم اذهب الى فرعون انه طغى
لار شاہ فرعون تا یقیناً آغا سرکشی کرے گا. فقل هل لك الى ان تزکا وتوائستا رغبت شدے دیتا شتزان پاکے واہدیک الى ربک فتخشا اور ہدایت بو کمزتا لستا رب طرف تنو ویرگی. فاراہ اللایت الکبرى نوی خدا غتا نخلویا فکذب وعصا نا تکذیبوں کو نا فرمانیوں کڑا. ثم ادبارا یسان بے شاکڑا کوشش کو دا مقابلے. فحشر فنادا نرا جمع کرد ساحران اعلانیوں کو. فقال انا ربکم العلام ویلد استاس رب منچت غالب. فاخذہ اللہ نکال الآخرة واللولام نونی واللہ تعالی دلرا پعذاب دا آخرت و دنیا. ان فی ذالک العبرۃ لمن یخشی یقیناً دی واقع کی دیر عبرت غشالا چلانے یرکیم. انتم اشد خلقا من السماء بناہا آیا تاسو کھلک پیدائش والے او کا آسماننا جوکڑی دی اللہ. رفع سمکہا فسواہا اور تکڑے چداغی او برابر کڑے. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا اور تیار کڑیش پداغی اور اسلے رناد ساق وخدائے. والارض بعد ذالک دہاہا عظمکا پست دین داور اللہ غڑا ولیدہ. اخرج منها ماءها ومرعاها رسل اللہ دریزم کے ناو بداغی او گیا گانی دائے. والجبال ارساها او غرنا اللہ تعالی مضبوط کری. متاعا لکم ولانعامکم دا ٹول ساسو دا نفی دا پارا او ساسو دا سارو دا پارا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نکل شراشی حادثو لویا. یوم یتذکر الانسان ما سام پدا ورځ با یاد کی انسان حغش سا عمل کړي. وبرزت الجحیم لمن یرا اخکار بکڑشی جہنم حرشات چلی دل گئی. فاما من طغى تو چاچے سرکشی کڑی. واثر الحیات الدنیا اور رکڑی جن دنیا در پا آخرت. فإن الجحیم ہی الماوى یقیناً جہنم زید اور دوزارے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور چاچی رکڑی دا پیش کے دلو ددن رف بلتا اور منکڑی خبزان درا دخواہشاتنا. فإن الجنة هي الماوى یقیناً جنت دے زید و سیدو دا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها تپوس کی داستان خلق سانہ پباد قیامت کی کلوی دائے قائم کے دل. فیما انت من ذکراہا پس کی تو داغی زیاداشنا. الى ربک منتہاہا ساربتا منتہا دا علم دائے. انما انت منذر من یخشاہا یقیناً تخیر اور کن کیا غشاتا چی رکید قیامتنا. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا گویا کہ دا خلق کلچوینی قیامت درا گمان روکی چمگا نہیں ہوئی سارشی مگر یوم آجی گرے یا ساخ وقت آجی گر عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولا خفشو مخواڑو ان جاءه الاعمى ددیو جنا شراغ دتڑن. وما يدريك لعله يزكى سشی تالا پتدر کڑے رام کہ دی شیش دارون سڑے بزان پاکی. او یذکرو فتنفعه الذکرى یا بنسیت والین نفور کی دتا نسیت. اما من استغنا ہر شاہ سوک چزانی بے پرواکڑی دے ذکرنا.
فانت له تصدى آیا طاغت مخ تکیم وما علیک اللہ یزکام نشستا پا زیموانے کا غپاک نشیم واما من جاک یسام اصوب سے تال راغلی اور کوشش کی وہو یخشاو یرکی اللہ نام فانت عنہ تلہا آیت داغن زان غافل کے کلا انہا تذکرام ایچری داسنن پکار یقیناً دائن بے نصیت دے فمن شاء ذکرام نصوب سے غاری دی ندی نصیت والیم فی صحف مکرمہ دا پسیف و عزت والو کرے مرفوعات مطہرہ اچت مرتبے والدی او پاکی ساتلی شہرین بیائیدی سفران ولا سنود لکن کگیم کرام بررام چزت مندی دا اللہ پنی دوڑی نیکان دیم قتل الانسان ما اکفرام تبادشی انسان سمرا غٹ کافر دیم من ای شئن خلقا دستشین اللہ دے پیدا کرے من نطفت خلقہ فقدرا دا نطفینا پیدا کرے دلراو بے خاص اندازہ ورکرے ثم السبیل یسرہو بے لارد تاسانا کرے ثم ماتہ فاقبرا بیائے مرکڑے دلراو نخکڑے دلرا بقور کے ثم اذا شاء انشرا بیا شکر اللہ غاڑی دوبارہ بے روجت کی کلا لما یقضما امرا یقینی خبر دادا ندے پورا کرے دا حقاش اللہ و تصحکم کرے فلینظر الانسان الى طعام ودی گوری انسان مخبل خوراک تا بعبرت انا سببنا الماء صبا یقیناً راتوی کڑی منگا و دباران پراتو یولو ثم شققنا الارض شقا یا سیری کڑم ازمکا بسیری کولو فانبتنا فیہا حبا نزرغن کڑم پا ازمکا کی دانی وعنبا وقضبا وانگور و ترکارے وزیتون ونخلا اخونا کجوری وحدائق وغلبا انور باغنا گرم وفاکہتا وعبا ومیوی وعبا نو گیا گانی متعال لکم ولنعامکم ستاسو دا نفی دا پارا و ستاسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ نو کل چراشی غافت چی غگون لرکنیم یوم یفر المرء من اخیم فائرز بتیختکی انسان دخبل رورنام وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ادخبل مور و دخبل بلارنام وصاحبته وبنيه ادخبل خزی و دخبل زامننام لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دار و شخص بعد دینا بدور یو حالتی چی بے پرواکی دل را دنورونا وجوہ یومئذ مسفرہ بعض مخون با پدور درناک ان کی بھی ضاحکت مستبشرہ خنداک ان کی او خوشحالی کا ان کی بھی ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ بعض مخون بھی پدی روز پائی بانی بدوڑی ترحقها قطرا پشکڑے بیاغی لرطور والیم اولائک هم الکفرت الفجران دا کسان دی کافران دی و نافرمان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کویرت کلچ انور براون غختیشیم و اذا النجوم انکدرت کلچ استوری بمخرشیم وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کلچ غرنا بروان کلیشیم وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کلچ دل سمیشتو بلار بہو خوا بیکار پر خودیشیم وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کلچ زند سر بارا جمع کلیشیم یا مڑ کلیشیم وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کلچ دریابون بار ڈکلیشیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کلشی ارواح بیوزشی دا بدنونو سرام
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې د ژوند خخ کړي شي بارکه به تفوس وګړي شي بیا ذنب قتلت چې په کوم یو ګناه سره دا وجل شي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او کله چې عمل نامې به خوري ورې کړي شي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کله چې اسمان نه بسر من لر کړي شي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ او کله چې جهنم بتو گرم کړي شي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او کله چې جنت بارانی دې کړي شي عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عالم بشی ہر یو نفس پاغ عمل چ سیاضر کړي فلا اقسم بالخنس نر پکار انکار قسم کوم زو پای سوروں چپٹی الجوار الکنس روان دی او خار کی یارش پہ واللیل اذا عسعس قسم نے پشپ بانے کل چشا کی والصبح اذا تنفس قسم نے بصبا کل چساوالی انہو لقول رسول کریم یقیناً دا قرآن چلے پیغام دے دا رسول عزت بن ذی قوت عند ذی العرش مکین خاوند قوتن دے او دا عرش والا پنیز باندے عزت من دے مطاعن ثم امین تابداری کے دیشی التکی امانتدار دے وما صاحبکم بمجنون نرے ساس دامر گرے لیونے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ یقیناً لیدلے دا حاغ درا پکنا روخ کارو وما هو علی الغیب بظنین انر دا نبی پا وحی بانے بخل کون کے وما هو بقول شیطان الرجیم انر دا قرآن وینا دا شیطان رتلشویم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ نکم خوازہ تاسو در قرآن نام ان هو الا ذکر للعالمین نر دا قرآن مگر نصیحت دا پار طول عالم لمن شاء منکم ان یستقیم دا شاء پارا چی قواری ستاسونا چی برابر اللہ ربان روان شی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انشے غفتے تاسو سکار مگر چی غواری اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت کلچی آسمانون باوشویم وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ کلچی ستوری باراو دڑیم وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ کلچی دریابون بروان کریشی بمخدز مکان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کلچی قبرون عالم مروجت کریشی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ عالم بشیار و نصف آغی عمل چی مخیلے گلے ہو سیم سبر خیریم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان آسشی دو ککڑے تو باغ رب عزت منوانے الذی خلقک فسواک فعدلک رب دے چتے پیدا کرے ہو برابر کرے ہو سیدھے جو کرے نیغ جو کرے قدستان فی ای صورت ما شاء رکبک پارے و شکل کی شاق غفتن تے جو کرے کلا بل تکذبون بالدین نرے پکار غرور بلکہ تاسو تکذیب کوئے دا جزان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یقیناً ساسو بانے مقرر دی ساتن کی ملائک کرامن کاتبین عزت مندی دا اللہ پنی دو لکن کریم یعلمون ما تفعلون عالم دی پائے چتاسو سکوئے ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخامخا دیر نعمتن کریم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ یقیناً نافرمان خلق بخامخا جہنم کریم یصلونها یوم الدین
داخلی بدی جہنم تا پرز جزان وما هم عنها بغائبین نبی دیدائے جہنم نا پٹی دن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی بویا درکڑے تالا چس دروز جزان ثم ما ادراک ما یوم الدین یا سشی پت درکڑے تالا چس دروز جزان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ دا سوال دا چی وسبن لری یو نفس بل نفس پارا دے سیزم و اختیار بطول پدا غرز دے واللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین تبیدہ دا پار دا کمی کا ان کو نمگرتیا کا ان کو فَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کلچی پیمان کی اغیتا یا طول ورکی ایدان نقصان کی الا یظن اولئک انہم مبعوثون آیا گمان نکی دا خلق چیز دیب دوار جن کے دیشیم لیوم النظیم رزل ایتام یوم یقوم الناس لرب العالمین پاورس یو بدریگی خلق رب العالمین تام کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دا نقصان نرے پکار یقیناً نعمل نامی دا فاجران و خامخا بسجین کے بریم وما ادراک ما سجین سشی تالا پویا درکڑے آئیچ سجین سشیرے کتاب مرقوم دا کتاب دے مہر پہ والے شیرے ویل یومئذ للمکذبین و توائیدہ پدا غرز دا پار دا تکذیب کا ان کو الذین یکذبون بیوم الدین آکسان چی تکذیب کئی دروز دا جزام وما یکذب به الا کل معتد نسیم و تکذیب نکی دا دائر وزیم مگر ہر اغسوک چی دا حد نور تیریگی دیر گنہگارویم اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلچی بیانی کی پدی بانے زمن آیتنا وَإِذَا دَرُوا قِسِيرِينَ مَخْكَنُوا كَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ چلے دا تقسیم نرے پکار بلکہ زنگراؤ سے دری پزنو حغاملنو چری کول کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یقینی خبر دارا چدا خلق بعد دخبر ربنا ودغر زبانی خامخا بنکڑی شیداد ملاقاتنا ثم انہم لصال الجحیم یا یقیناً دی خامخا داخل دن کی دی اورتا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا وہ تو ویلی شی دا غزے دے چ تاسو دے تکذیب کوم کلا ان کتاب الابرار لفی اللین یقینی خبر دا چ عمل نامہ دنے کانو خامخا پہلین کی بین وما ادراک ما علیون سشی تالا پویا درکڑے دا چلیون ستوئیم کتاب مرقوم دا کتاب دے مہر زدہ یشہدہ المقربون حاضری دیتا مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخامخا پڑیر نعمتن کیویم علی الارائک ینظرون
پپالنگنو بادی قتل گئیم تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم تی جنبت دری پمخنو کے تازگی دنعمتنو یسقون من رحیق مختوم سکولی بشی پدی بانی دا خالص شراب و محرزدونا ختامه مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون مہر ولگی دری پائے بنے مشک او پدی نعمتنو کی دی منو کی منکو ان کی خلق ومزاجه من تسنیم او گڑون بداغ سراد تسنیم چنیریم عین یشرب بها المقربون داو چین دا چس کی باغ لرائن نزدیکڑی شی خلق ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون یقینا خلق چ جرم کرے ودی پ دنیا کے مومنان پورے خندنے گاؤ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کلچ ور تیرے دل بپائین اشارے بے کولے او بلتان وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ او کلچ واپس بشخپل قرآنیتا او پس بشول خوشحالی کون کی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کل بشری ولد المؤمنان لران دیب یقینا تابعلار خلق دیم وما ارسلوا علیہم حافظین حال دان دی لگلشی دی پا مومنانو باندے سادن کون کی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ننند قیامت پرز با مومنان کافران پورے خندنے کریم علی الارائک ینظرون و پالنگونو بناستی گوری بدری حالتا هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون چایا بدلور کریشو کافران تا ضائع کرنون چلی کول بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلچی آسمان نباوشویم وازنت لربها وحقت اغوی خد حکم دخپل لبتا ولائق دچی غکیم وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او کلچی دازم کبراخ کلشیم وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ او بغضیا چی پر ازمک کیری او خالی بشی آئینا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ او وغی خیر دے حکم در رب خپلتا او لائق دشی وغ دکی گریم یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقیم اے انسانا یقیناً تا مشقت کون کے رب تا وردن کے مشقت کول مخامخ کی دن کے داغ سران فاما من نوتی کتابہ بیمینے ناسوک چور کرشاغت عمل نام بخلاص کے فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد غسرب حساب کریشی حساب سان وينقلب الى اهله مسرورا او بغزید اخبل اہل تا خوشالے واما من اوتی کتابه وراء ظهره اور جا سوک دیش ورکڑیشی و تعمل ناما رسو دشار طرفنان فصوف یدعو صبورا زرد دے بغواری حلاکتنا دخبلدان ویسلا سعیرا و داخل بشی اور بلگڑیشی تام
انہو کان فی اہلہ مسرورا یقیناً وہ دے پا دنیا کے اخپلال کے خوشحالا انہو ظن ان لن یحور یقیناً دد گمان داؤ چوبن گردی دے اللہ تام بلا ان ربہ کان بھی بصیرا نا بلکہ یقیناً رب دلرو لدن کے فلا اقسم بالشفق ننے پکار دا سے قسم کم زو پشفق پسرخیم واللیل وما وسق قسم کم پشپا وآغشی شراجم کیشپان والقمر زتسق قسم نے پسمک میں کلچی پورشیم لترکبن طبقا عن طبق خامخا ور بشیتا سو پیو حالت بانی رسل بالحالنا فما لهم لا يؤمنون سوجد خلق لنشی مان روڑیم وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کلچی بانی بری بانی قرآن نسجدن کئیم بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر خلق تکذیب کئیم واللہ اعلم بما یوعون اللہ خپوئے دے پائے چلی بزرگ کی ساتیم فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکدی لپازاب درناک الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون مگر آکسان چی مان راوڑے من نیکڑی نیک دید پارا ثوابو ندی چی ختمی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم نے پاسمان چغٹو ستروال دے والیوم الموعود قسم نے پاورد چوادے کڑی شیرام وشاہد ومشہود قسم نے پاشا شاہ حاضری واسوک چاقت حاضری کی ریشیم قتل اصحاب الاخدود ہلاک ریشول کندو والا النار ذات الوقود اغور چخاون دڑیر خشاک بلید ان کے اذ ہم علیہا قعود کلش داخل اگدائے بخوا کی ناسوم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دی پائے کارونو چی مومنان سرائے کول تماشا کون کیوں وما قموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد او بدنگان دے خلقو دے مومنان نام مگر دائیو خبران چی ایمان راوڑے پالا چی دے زورور استائل شیزات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اغزاد دے خاص اغدرا باشید آسمانوں دزمکی دا واللہ پاسی زبانی حاضر و ناظر دے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا آکسان چھ تکلیفوں نے ورکڑی مومنان سڑو مومنو زنانو توبہ توبہ نہ سلیم ندید پار عذاب دے جہنم دید پار عذاب دے دور سوزون کی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير یقینا کسان چیمان راوڑے مرنے کڑی مطابق دا وحی دید پارا جنتون دی چی بئیگی بلان درائے والے او دا کامیابی لوئے رام ان بطش ربک لشدید یقینا نیول درفسا خام خاڑے سخدیم انہو ہوا یبدئ ویعید
یقیناً اللہ تعالی اول پیدائش کی اور دوبارہ مم کریم وهو الغفور الودود اور خاص اللہ بخن کا ان کے لئے امین کا ان کے منے ذو العرش المجید خاوند عرش دے شرافتن والرے فعال لما یرید کون کے لئے دھار غصچ وغاریم حل اتاک حدیث الجنود غیر آغل تاتا خبر دلخ کرو فرعون و سمود لخکر د فرعون و د سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ کافر خلق دی بل انکار کولو کے واللہ من ورائہم محیط اور اللہ دلید ہر طرف ناراگے رون کرے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا کتاب قرآن نے شرافت والا فی لوح محفوظ تختوں کے چپش ساتل شیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم نے پاسمان او پشپی راتن کی باندے وما ادراک ما الطارق سشی تعالی پویا درکڑے چھ طارق ستوئیم النجم الساقم ستورے دے زلیدن کے ان کل نفس لما علیہا حافظ نشتہ اس نفس مگر پاغبا نشتہ حفاظت کو ان کے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ او دی گوری دا انسان چرے رسنا پیدا کرے شرے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ پیدا کرے شرے دو بوٹو وہن کنام یخرج من بین الصلب والترائب چروزی دا بود من دشاود من دسینونام انہو علی رجعی لقادر یقیناً اللہ تعالیٰ دد پرا گرزولو خامخا قدرت لریم یوم تبل السرائر پارو شخکار بکڑیشی رازون دخل کو فما له من قوت ولا ناصر نبی دل رائے طاقت و نبی سکھ مددگار والسماء ذات الرجع قسم دے پاسمان چخاون دا بار بار باران دے واللوز ذات الصبع قسم دے بزمکا چخاون دا دا چودل دا بوٹو دا باران انہو لقول فصل یقیناً دا خبر دا فیصلہ کرشے وما ہوا بالحظ اونر دار ٹوکو خبریں انہم یکیدون کیدا یقیناً دا خلق چلونا جوڑے قسمہ قسم چلونا واکیدو کیدا وزم پر تدبیر کوم دری بخلاف کے فمہل الکافرین امہلہم رویدا محلت برکا کافران را اگورا دیتا سلگا زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلام پاکی وایا دنم درفتا شوچت ذات دے الذی خلق فسوام اغزا چھ پیدائش کڑے دے و برابر کڑے دے والذی قدر فہدا اغزا چھ تقدیر کڑے دے و خودنا دلارے کڑے دا والذی اخرج المرعام اغزا چھ رشتر دی گیا گانے فجعلہ غصان نحوام نبی گزولی آغی لرا بستور کڑی شویم سنقرئک فلا تنسام لولو بمگتا تا قرآن کریم نتبین نہیں رہے الا ما شاء اللہ
مگر آغا چ اللہ تعالی واری انہو یعلم الجہر وما یخفا یقیناً اللہ عالم دے پخکارو پائے چپٹوی ونیسرک للیسرا آسانول کو منگتا تد آسان لاریم فذکر ان نفعت الذکرام قرآن بیانوا یقیناً نفع اور کی قرآن بیانول سیذکر من یخشام ذرہ نصیحت باخلی ددین آسوک چی اللہ نے یریگی ویتجنبها الاشقام اور ڈڑا وکی ددینا بدبخت سڑے الذی یصلی النار الکبری آ بدبخت نوزی باور غڑتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیاو نمڑکی پائے کہ او نبجوندیم قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب دے آسوک چیزان پاک وذکر اسم ربه فصلا ایاد کنم درف والنو منذکو بل توثرون الحیات الدنیا بلکہ غرق آیتاسو جون دنیاوی والآخرت خیر وابقا آخرت غرد وہمیشہ ان هذا لفی الصحف الاولى یقینا ناٹول بیان خامخا پسیفو مخکنوں کے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیف ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغلے تا خبر داغیا فت پٹون کی وجوہ یومئذ مخاشعہ سمخون با پتورد بانی ذلیلانوی عاملت ناصبہ عمل کون کی بھئی اوزان سڑون استڑے کون کے بھئی تصلا نارن حامیہ داخلی باور گرمتا تسقى من عين آنية سکولی کی بدتا دا غچنی ناچ سخت خود کی دلیویم لیس لهم طعام الا من ذریم نبی دل خوراک مگر د ذریع بوٹینا لا یسمن ولا یغنی من جوع نہ بسورب والے پیدا کیا اور نہ با فیدا اور کی دلوگنا وجوہ یومئذ ناعمہ سمخنا بدور زبانی تر و تازی لسعیها راضیہ دخپل عمل دوجن با خوشحالوی فی جنت عالیہ و جنتن چتو کے بویم لا تسمع فیہا لاغیا نباوری دی پائے جنتن کے بے فیر خبریں فیہا عین جاریہ پائے کے بچنی روانی فیہا سرر مرفوعہ پائے کے با کٹو نہیں اونچت ساتلی شویم واکواب موضوعہ او گلاسو نبی پر کی خودلی شویم ونمارق مصفوفا تکیاگانی بئی صف صف وزرائبی و مبسوسا او قالین نبی غڑولی شریم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا گوری داخل کو خانو تا چسرنگ پیدا کری شویریم ویل السماء کیف رفعت او اسمان تا چسرنگی پور تکڑے شویریم ویل الجبال کیف نصبت او غرون تا چسرنگی ادرولی شویریم ویل الارض کیف سطحت عظمکی تا چسرنگی غڑولی شویدان
فذکر انما انت مذکر، نو بیانا و قرآن یقیناً تو بیان ان کے، لست علیہم بمسیطر، نے تو پریبانے مقرر شے ذموار، الا من تولا وکفر، لیکن چاچ مخواڑو کفر کو، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، عذاب ورکی تتا اللہ تعالی عذاب غٹ، ان الینا ایابہم، یقیناً منتا راگر ریدن در خلق ریم، ثم ان علینا حسابہم، یا یقیناً پنبانی ددی سر حساب کولیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم دے پا وقت سبا او پشپول لسوانی او پجفت و طاق او پشپوانی چکل روانشیم، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً پد اوقات ذکر شو کی لو حصہ دا خاوندانو دا عقل رام، الم تر کیف فعل ربک بعاد، آئے نگوری سرنگی کارو کستا رب دا جانو سرام، ارم ذات العماد، چولاد ارمو و خاوندان دستنو، التي لم يخلق مثلها في البلاد، داس قوموں نئی پیداشی دائے پشان پخارنوں کی، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، آسم جان چی جوڑولی بے گٹی پا میدان مخلوم، وفرعون ذی الاوتاد، او فرعون چی خاوند میخونو، الذین طغوا فی البلاد، دا ٹھولاو چی سرکشی کڑوا پخارنوں کی، فاکثروا فیہا الفساد، نو ڈیر کڑو پائے کی فسادن لرام، فصب علیہم ربک صوت عذاب، نراتوی کراس پدیوانی ستارب چا کروڑ عذاب، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً ستار رب دے دیتا پزید انتظار کی، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، نارچ انسان کلچ عزم حقی بدوانے رب نو عزت ولور کی اور نعمتون ولور کی، دیوائی رب زما عزت کرے، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، او کلچ عزم حقی بدوانے نو تنکی بدوانے رزق ددم، دیوائی رب زما سپکوالے کرے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، چرے راسی ندام بلکہ تاسو عزت نہ کوئے دے یتیم، ولا تحاضون على طعام المسکین، اور تیزی نہ اور کہے تاسو کو خوراک دے مسکین، وتاکلون التراث اکلا لما، او خورے تاسو مالونا دمڑو پخوڑلو دہر السرام، وتحبون المال حبا جما،
اور مین کوئے تاسو دمال سر مین ڈیرا کلا اذا دکت الارض دکن دکا داسن بکار کلچ ہموار بکڑیشی دازمکا پا ہموار والی و بیا ہموار والی وجا ربک والملک صفا صفا اور آبشیستا رب و ملائک صفونا صفونا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرام اور آبوستی شی بدی رزبانی جہنم خدا با نصیحت قبلی ار انسان خود کم دین بی دل نصیحت یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وائی بدے ہے ارمان دے ماں مخی عمل رالے گلے دپار دے جون فیومئذ لا يعذب عذابه احد نپدا روز باندې عذاب نور کی عذاب اللہ تعالی رئیسوک ولا یوثق وثاقه احد انا بتڑل کی تڑل دا رئیسوک یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا یقین کون کیا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اگر زاخ بلبتا خوشالا گڑشے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو داخل شا زما بندگانو کی او داخل شا زما جنتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد دا سنرا قسم کم زو پدی خارم کی وانت حلم بهذا البلد استاد عزتی کے دیشی پدی خار کی ووالد وما ولد او قسم نے پہر پلارو پا شدن پیداشی ہوئی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً پیدا کرے منگا انسان لرا پا تکلیف سے رولو کی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد آیا گمان کی دے چیچرے قدرت بون ممید دوانی سوک یقول اہلکت مالا لبدا وائی دے خرچ کری ما مالونا دیر ایحسب ان لم یرہ احد آیا گمان کی دے چوبنی دل رئیسوک الم نجعل لہو عینین عین دی جوڑ کری من دل رد بسترگے ولسانا وشفتین ایو جواد وشنڈے وہدیناہ النجدین خود نکڑے مدتا دت بولارو فلقتحم العقبہ نن دے ورخطلے دے پکنڈو باندے وما ادراک ما العقبہ اسشی تالا پویا درکڑے دا چکنڈو سیم فکو رقبہ ازاد والدمرئی او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا خوراک ورکول پروس کی چلو کی والویم یتیمن ذا مقربہ یتیم تا چخپلوان ہم ویم او مسکینن ذا متربایا مسکین تا چخور والویم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
بیاد ساتے ویدے دائے کسان چیمان راوڑے وصیت کی یو بلتا دا صبر کولو وصیت کی یو بلتا دا ترس کولو اولئک اصحاب المیمنان دا کسان خاندان دا خیر و برکت دیا خاندان دی دا خلاص والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ آکسان چی کفر کرے زم بایتنو دیلی خاندان دگسلاس یاد سپیروالیم علیہم نار موصدا پری بئی گیر چاپی اور بن کرے شیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم نے پنور پا وقت صاف دنورم والقمر اذا تلاها قسم نے پسپگ میں کل چتابیشی پنور پسیم والنہار اذا جلاها قسم نے پرزبانی کل چروخان کی نور لرام واللیل اذا یغشاها قسم نے پشپا کل چپٹ کی نور لرام والسماء وما بناها قسم نے پاسمان او پاشاش جوڑ کرے دے اسمان والارض وما طحاها قسم نے بزمکا او پاشاش غڑولی دزمکا ونفس وما سواها قسم نے پنفس او پاشاش برابر کرے دے نفس درام فالهمها فجورها وتقواها خود لداد نفس الارض نافرمانے والارض تقوى قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دے حغسوں چی بچو سات اخبر نفس لرام وقد خاب من دسام یقینا نومید دے حاسو چی خیانت گرگ اخبر نفس لرام کذب ثمود بطغواها تکذیب کرو سمودیانو دوجہ د سرکش دائینا اذ انبعث اشقاها کلچی راپا سے دیر بدبخدائی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ولائت داللہ رسول لحاظ کے داللہ دوخی او نمبر دو بودائے فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دی تکذیب کو دائے رسول نو ہلاک اکڑا غو خلرا نو تبائی را وصفدی بانے رب دری سرد و سود گناہ دری نو ہموار اکڑا دا تبائی پا دیوانے ولا يخاف عقباها ويرنكل لانجام ددی کارنا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم نے بشپا کل چروغڑی والنہار اذا تجلا قسم نے پرس کل چروخانشیم وما خلق الذکر والانثى قسم نے بادشاہ پیدا کرے نارینا و زنانا ان سعیکم لشتا یقینا عمل نستاسدی مختلف آثار والا فاما من اعطا واتقا نو چاچی ادا کا حق دا اللہ تعالی و تقوی اکرام وصدق بالحسنى او تصدیق کو دخیست کلمین فسنیسره لليسرى نخام خاصانو بمگت تلا رسانا واما من بخل واستغنى آسوک ششمتع اکڑا او جانب پراک دا حقنا وکذب بالحسنى او تکذیب کو دخیست کلمین
فسنيسره للعسران روانهم دلرا بگران لار وما يغني عنه ماله اذا تردى فاس فیدن اور کی دتمال کلچ دے اور غڑیم ان علینا للہدا یقیناً زم فزما خام خائد آیت کولیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى یقیناً لخامخ اختیار دآخرت و دنیا دے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى یردرکم زتاو صداورنا چلمبی ویم لا یصلاها الا الاشقى نو داخلی آورتا مگر دیر بدبخت الذي كذب وتولى آسوک چھ تکذیب کرے او مخیرو لے وسيجنبها الاتقى حضر دے پڑڑ بطرنا او ساتنشی دیر پرزگار الذي يؤتي ماله يتزكى آدیش ورکی مال دیر پارچ زان پاکی دو گناوننا وما لأحد عنده من نعمت تجزى ونشتئی شالنا پنیز دبانے سے احسان چلائے بدلور کے دیشیم الا ابتغاء وجه ربه الأعلى لیکن لٹی دے لٹول مخدر افول چلوی ذات دے اوچت ذات دے ولسوف یرضا عذر دے برداشی بڑے رسوابنو بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى قسم نے بوخد ساخ واللیل اذا سجا قسم نے بشپا کلچ روڑیم ما ودعك ربك وما قلى نے پریخت رفستاو نے تاسرا سے دشمنی کریا وللآخرة خیر لك من الأولى او خامخ آخرت غرد تالرد دنیانا ولسوف يعطيك ربك فترضى او خامخ عذر دے درکی بتا تستارب نعمتنا نتب رضائی علم یجدک یتیما فاوا اینو مندے تو یتیم زید لدرک ووجدک ضالا فہدا ابھی مندے تو نا خبران تاتے ہدایت درک ووجدک عائلا فاغنا اوی مندت محتاجا نتے مستغنی گڑے فاما الیتیم فلا تقہر ناچ یتیم نے پازور نمک پاقہر مکوام واما السائل فلا تنہر چی سوال گڑے دن میرٹا واما بنعمت ربک فحدث آج نعمت درفتا دے نخکار بیانوام بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرک عین لپران سم تال رستاسینا ووضعنا عنك وزرک اور لڑکڑے مستان استابوج الذي انقض ظهرك ہاں چدرن درانکڑے استاشالران ورفعنا لك ذکرک پورتکڑیم تالرستایا داش فإن مع العسر يسرا یقیناً تنگ سیا سرا سانتیاویم ان مع العسر يسرا یقیناً تنگ سیا سرا سانتیاویم فإذا فرغت فانصب نکلشت ازگاریں زان سڑک اور دن دپارام وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور خاص پر رب تامین کوام بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم نے پنجر و پخونا
وطور سینین او پتور غرچ تکشن دے وحاذا البلد الامین او پر خارچ آمن والدے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً پیدا کرے منگا انسان درا بڑے خیست پیدائش کے ثم رددناہ اسفل سافلین بیا واپس کو منگا دے اخکتنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون مگر آکسان چیمان راوڑے عملوں نے کھڑی نیک دید پارا ثوابون دیش نبا ختمیم فما یکذبک بعد بالدین نسشیستا تکذیب کو لشی پستینا دینستا علیس اللہ باحکم الحاکمین آئین دا اللہ تعالی خلق فیصلہ کون کے دا فیصلہ کون کو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق للا مدد غفتن کے پنم در افسا آغشتے آغش پیدائش کرے خلق الانسان من علق پیدا کرے انسان درا در ٹکڑے دغوخن در ٹکڑے دوینے نام اقرأ ربک الاکرم للا قرآن اور افسادے دیر عزت والا الذی علم بالقلم اغزاد دیش تعلیم اور کرے پا قلم سرام علم الانسان ما لم يعلم تعلیم اور کرے انسان تدائے خبرو چپتے نو انسان تام کلا ان الانسان لیطغام یقینی خبر دارا چھ انسان خامخا سرکشی گئی الراہ استغنا ددے وجن چینی زان دراچ دے مستغنی دے ان الى ربک الرجعان یقینا سارب طرف تا واپسی ارائیت الذی ینہا آیا خبر اتدائے سڑی بحال چمنا کئیم عبدن اذا صلی بندل را کل جاموس کئیم ارائیت ان کان علی الہدا آیا خبر ات کبھی دا منک ان کے کبھی دا بندہ بہدایت باندے او امر بالتقوی آیا حکم کی بتقوی ارائیت ان کذب وتولی آیا خبر تو تکذیب گئی دامن کون کے او مخاڑین علم یعلم بان اللہ یران آیا دین پوئی گی شیقینا اللہ تعالیٰ خوار سوینین کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناسیان ایچرے دا تغیان ندے پکار کمن نشدے نخام خاک لک بیرونی سون لٹی کلینام ناسیت کاذبت خاطئہ ٹکلے دروجن و خطاکار فلیدعو نادیہ راودی بلی اخبر امداد درا واخبر محمد لیس سندعو الزبانیان زرد روب ولونگا زبانیہ ملائک کلا لا تطیعو واسجدو اقدرم یقینی خبر دادا تدو تابداری مکا سجدہ کا اوزان نزدی کا اللہ تبصیرو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقینا نازل کرے منگا دا قرآن پشپد قدر کے وما ادراک ما لیلۃ القدر سشی تالا پوئے درکڑے آج سدشپد قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر شپد قدر دا دیر قرآن دزر میشتنو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر
راکوزی ملائک و روح پائے کے پا حکم در رب دری پا ہر حکم سرام سلام ہی حتی مطلع الفجر دغش پر سلامنو اور دادا ترا خطلو صبا پوریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نو کافران خلق دا کتابیانو دا مشرکانو پر خودن کی اخبل دین لرا تردے پورے شراشری تبینان رسول من اللہ یتلو صحفا مطہران رسول دا اللہ دا طرفنا شبیانی صحیفے پاکے فیہا کتب قیمان پائے کے مضامین می پاخم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات اونری ڈلیشیا کسان چور کرشو کتاب مگر پسائنا شدی تبین راغلام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمان اور حکم نہ کرشے دیتا مگر داعش بندگی رکھی اللہ لرام خالص کی جاغر پارا بندگی لگ دی بتوحید باندے اور پابندی نماز کی اور کی زکات اور دا دین دے دائیں ملت والو چک لگ دی ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية یقینا کسان چ کفر کرے کتابیانو دا مشرکانو پور د جہنم کی وی ہمیشہ بھی پائے کہ اودا کسان دی بدتر دی دخل کو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية یقینا کسان چ ایمان راوڑے عمل نے کڑی نے دا کسان مغرلی بطول مخلوق کے جزاؤهم من ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار بدل دی واپنی ضرب دی جنتنا دامیش والی بیگ بلان رائے والے ہمیشہ وہی دی پائے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا رضا دے اللہ تعالی دینا دی وداغن رضائی ادا وعدہ دہرا شاد پارا چیر اکڑی دخبل ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها ہر کلا چو خداولی شی تو لازمکا خداول دائے ارو باسی لازمکا خپل بوجنان وقال الانسان ما لها ابو انسان سوشو لازمکلران دلیر ہے بطن نوجنم انسان حیرانی یومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالا فدارت با بیانی لازم کا اخبر خبرنا اخبار خبر لکھی پٹو خبر ہوتا ہے دار سنگا بیانی دار دیو جن چستارب طاقت دوینا اور کرے دے لران احاسی توفیق دوینا اللہ کے پا زمانہ کی پا وقت کی ران ناطقہ کی اس کو زلزلی راجی سبیو علاقہ کی سبب العلاقہ کی اور پٹول ازمہ کی ارو باسی دازمہ کا اخبل بوجونا اخراج نسبت اسنا مجازی وئی پلی کی دن خزانی قیامت دمخ کے دسروس کی خزانی و روباسی حدیث مسلم کی راجی دائیں گے کلچر قیامت شیر مراد دارے نظم کے نمارا انسانان دوبار رو ذکر
اسقالها بوجھ کل د پاسی اگی تعالیها وی کل دن نہیں ناغیر پارا لہاوی دیر کی دوارو تے اشارہ شو نو علیها و لہا بکن وقال الانسان ما لها او بی انسان سوشو دیزمکی لران دڑیر ہے بطول نو جنم انسان حیرانی کافر و کمومی یادار آغا انسان چی پر دنیا کے انکار کو اب حیران چی يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ودار البار وغزي خلق دلی دلی دید پارا شوق ولشی تعملون دائم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ودار البار وغزي خلق دلی دلی دید پارا شوق ولشی تعملون دائم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نچا شامل کری پوزند ذرے خیر ابین غیلرام ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى او چا شامل کری پوزند ذرے شر ابین غیلرام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم دے پاسنو چمنڈی ویو ہنار کئی ہنار فالموریات قدحا یا قسم دے پائے چور راو باسی پوہلو سرام فالمغیرات صبحا یا قسم دے پائے چلوٹ مار کی بوخد سوا کی فاثرن به نقعا را پورت کئی پائے سردوڑ لرام فوصدن به جمعا ورن نوزی براد دعوخ کے پڑل دخل کو کے ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان دخپلم خامخا ناشکر دے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ آیقیناً دے پدیبانے خامخا گواہی کون کے دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ آیقیناً دے دمینی دمات دپارا خامخا دے سخت دے افلا يعلم اذا بصر ما في القبور آیا دے پویا نلری داغ وقت چرا پورت بکڑیشی ہا سوم چپ قبرنوں کی وحصل ما فی الصدور اور اخکار بشی ہا چپ سینوں کی ان ربهم بهم يومئذ لخبیر یقیناً رب دری بدی بدار خامقا خبر لرین بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ زونا ٹکون کے آفت مل قارعہ سلو شان دے دایافت زونا بٹکوین وما ادراک مل قارعہ اسشی تالا پویا درکڑیا چسرے زونا ٹکون کے آفت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پاور ششیبا انسانان پشاند پتنگانو خوارورو وتکون الجبال کالعہن المنفوش او شیبا غرونا پشانت دواڑے رندت کڑیشے تار تار فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیہ
ناسوک چدرانی عملنا طول دائم ناوی بجون خوشالکیم واما من خفت موازینو آسوک چسپکوی عملنا طول دائم فامه حاویہ زید ورسل داغ حاویہ دام وما ادراک ما ہیا اور سشی تالا پویا درکڑے حاویہ سشیرے نار حامیہ اور دے دیر گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کڑیے تاسو مالونا دیو بلن ڈیرول حتی زرتم المقابر تردیچ تاسو ملاقات کوئن قبرنو کلا سوف تعلمون اچرے غفلت نے بکار زردتا سو پتو لگی ثم کلا سوف تعلمون جائی چرے تکاثر نے پکار زردتا سو پتو لگی کلا لو تعلمون علم الیقین یقینی خبر دادا کتاسو پیدا ہے بعلمی یقینی سرام لترون الجحیم خامخاؤ بینین تاسو جہنم لرام ثم لترونها عین الیقین بیا خامخاؤ بین تاسو غاپسترگو دی یقین سرام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا خامخات تپوسن بوکھڑی شیستا سنا پدے ولد نعمتن مبارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم دے بزمانہ ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خامخا پلوی تاوان کرے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر آکسان چیمان راوڑے عمل نیکڑی نیک وصیت کی یوبلتا دا حق خبر و وصیت کی یوبلتا دکلک دلو بدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ تبائی ہلاکت دے ہر غشال رام کی پشی شاہ خبری کیو مقامکم میں بنوئیم الذی جمع مالا وعددا اغسوک چمال جمع کیو شمیریا غلرام یحسب ان مالہ اخلدام گمان دارے چمال دبا دے ہمیشہ ساتھی کلا لینبذن فی الحطمام چرے دان دا پکار خامخا دے بگزار کریشی پہ حطم کے وما ادراک ما الحطمام سشی تالا پویا درکڑے دا چے حطم ستوئیم نار اللہ المنقدہ اور دے دا اللہ تعالی بلکڑے شوے التي تطلع على الافئدہ اغورچ والرسی بازون توم انہا علیہم موصدہ یقیناً داور وی پدیبانے رابن کرے شوے فی عمد ممددہ بستنوگ دوگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آئے نگورے چسرنگ کارو کو ستارم داتیانو آل سرام
الم یجعل کیدہم فی تضلیل آیا نیک دائی چلول کو بیکارے کے وارسل علیہم طیرا نبابیل اراویل گل پائی بانے مارغان ڈلے ڈلے ترمیہم بحجارت من سجیل وشتل آغی درا پکاؤ سرا دپخوشو کاؤ نبور کے فجعلہم کعصف ماکول نکڑی آغی پشانت دکیا خوڑلشے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش تعجب دے پمینا دا قریشو دا دنیا سرام ایلافہم رحلت الشتاء والصیف مین داغی دا سفر دا جمعی دا اوڑی سرام فلیعبدوا رب هذا البیت نو بندگی دا خاص کی نمالک دا دیکھو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف اغزاد چی خوراکی ورکڑے دی لرا دلوگن بچکڑی آمنی ورکڑے دی لرا دیرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین آیا خبر تدا شاپ حال کہ تکذیب کئی دین فذلک الذی یدعو الیتیم ندا قصدے چدیکی اور کئی یتیم لرام ولا يحض على طعام المسكين اور تیزی نور کی بخوراک دا مسکین وویل للمصلین نو تبائی ہلاکت دے من گزار لرام الذین هم عن صلاتهم ساہون من گزار چاہید مانزد حقیقت ننا خبر دین الذین هم یراؤون آکسان چاہی ریا کئی پخفل عملنهم ویمنعون الماعون او منکی دفیدی سیزن لرام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقیناً درکڑے منگتا تڑیر خیر فصل لربک وانحر نموز خاص کا خپل رب دراؤ قربانی خاص کا غلران ان شانئک هو الابتر یقیناً سات دشمن دے بے خیران بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون تو آئے کفر کون کو خلقو لا اعبد ما تعبدون بندگی نکوم زدہا غشا چتاسوی بندگی کوئے ولا انتم عابدون ما اعبدون انے تاسو بندگی کون کی داغشا چزے کوم ولا انا عابد ما عبدتم انیم زو بندگی کون کے پاغت طریقہ شتاسوی کوئے ولا انتم عابدون ما عبدون اور نتاسو بندگی کون کے پاغت طریقہ شزے کوم لکم دینکم ولی دین نستاز دپارا ستاسو دین دے او ما دپارا زما دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کلچ راشی مدد اللہ تعالی و فتحا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
اوی تخلق چن نوزی دا اللہ پدین کے ڈلے ڈلے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا نو تسبیح آیا سردستائنی درفستانا و بخنت غارا یقینا آڑی توبہ قبل ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ہلاک شو دعا لا سنا دا ابو لہب دے ملاک شو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب دفنک ددنا ہلاکت مال ددو نہا شد سگڑلیو سیسلا نارن ذات لہب زرد ورنن وزید ورتا ششغلو والا ورد وامرأته حمالة الحطب او خذدهم شوشتون کی دخشاکوان فی جیدها حبل من مصر پغارد آئے کی رسائے اور پستکو دکجرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد تو ہغا اللہ دے اکی دے اللہ الصمد اللہ تعالی بحاجت دے لم یلد ولم یولد ناغن سوک پیدا دیو ناغد چانا پیدا دے ولم یکن له کفوا احد اور نشتا داغ ہم صفت سوک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق تو آیا پنائی غارم پربد چولوم من شر ما خلق د شر داغنا چاغ پیدا کریم ومن شر غاسق اذا وقب اور د شر د تیاری والنا کلچ تیار روغڑیم ومن شر النفاثات فی العقد اور د شر د پوکی کونکنا پبندنوں کے ومن شر حاسد اذا حسد اور د شر د حسد کونکنا کلچ حسد کارکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس تو پنائی وارم ذو برب دخل گوم ملک الناس بادشاہ دخل گو الہ الناس حقدار زبندگے حاجت روان دخل گوم من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی نا چڑی رسکیم الذي يوسوس في صدور الناس ارجے وسوسه چی پسینو دخل گوگے من الجنة والناس د پیرانو د انسانانو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین طول صفتنا دخدائی تو خاص دیو اللہ کہ پالن کے رٹول مخلوق دے الرحمن الرحیم عام مہربانے والا دے خاص رحمتن والا دے مالک یوم الدین اختیار مند رد جزائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی رام بندگی کو خاص تانا مدد غارو اہدنا الصراط المستقیم کلکی منگا پسید الاروانے صراط الذین انعمت علیہم لا دائے کسانو چخاص احسان کرے تابائیم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ندی خلق چ غضب کرے شوی پائی او ندی بیلارے بوانی